Dumelang bahaeso la moetswe ka diatla tse mofuthu kgasong ena ya ditaba tsa Sesotho ho SABC 2 empa ha re qale ka dihlooho tsa tsona. The speed of the fire was as those that were there are saying the wind was somewhere around 70 kilometers per hour. Sesole sa Afrika Borwa se se qadile ka mohato wa ho tsebisa malapa a masole a hlokaetseng molong o bileng lohatla Northern Cape. Tsona re dithakgola semmuso ka ditaba tse reng sesole sa naha se qadile ka mohato wa ho tsebisa malapa a masole a tsheletseng a hlokaetseng ka lebaka la mollo o qhommeng ka Labohlano kampong ya Sesole ya Lohatla provinseng ya Northern Cape. The fire on three areas came to our training range, and of course the speed of the fire was as those that were there are saying the wind was somewhere around 70 kilometers per hour. So we couldn't contain that fire, and even though we had equipment to deal with fire, but it managed to penetrate to the areas that had been established to conduct an exercise. Kantoro ya naha ya Bolipi e hlokomedisitse hore dikarolo tse ka leboya tsa province ya Limpopo di thefutswe ke lebatama mo motjheso o phahametseng ho dikgerata tse fetang 40. Kantoro ya ditshebeletso tsa ho fetoha ha climate ya European Union e re ho bile le diketsalo tse mmalwa tsa lebatama monongwaha. Tse ding tsa ditsebi tsa Bolipi di hlokomeditse baahi ka ditlamorao tsa lebatama lena tse kang ho shwa lehlakore. So, Palawara is honest. So we manage Dibekeng tse pedi tse fetileng lebatama lena le ile la baka dihlaha tsa mollo Phalaborwa moo ho ileng wa senya meaho e 12 mme motho a le mong a tswa dikotsi. We are coordinating stakeholders at the level of the district disaster management center, including the private community, because we have seen, as and when we are responding to the Palawara fire incidents 2 weeks ago, we realized that the support from the private community can also be invaluable. Kantoro ya naha ya Bolipi e re lebatama lena le lebelletswe ho felella ka jeno. Muira wa amohela le sole la ho qetela le hlokahalletseng koduweng ya lewatle le bolokilwe ka jeno. Ka ho le leng ditho tsa lebotho la sesole sa naha sa metsing di ne di phuthehetse motseng wa Gadigale ka ntlenyana ho Polokwane ho felehetsa mofu Master Warrant Officer Malesela Mathipa o hlokahetse le diofisiri tse ding tse pedi kgweding e fetileng. Boraro bona bo ile ba hoholwa ke maqhubu a lewatle nakong ya dithupello. Basebetsi mmoho ba re ho tlile ho ba boima ho fumana motho ya tla kena dieteng tsa hae. It's a great loss to the South African Navy, because I'm talking here about the experience of 20 plus experience that you cannot replace it just like that. So it's going to take us, really, it's a big hole that has been open and it's going to take us a while to close it. Balelapa ba Mathipa e ne le motho wa khotso ya neng a rata lelapa la hae. We are so hurt. We are so hurt to hear that my cousin is fallen. And he was a good person. He will not take 3 days to talk to you, to call you, to check you. Mofu o boetse a hlaloswa e ne le mohlala o motle setjhabeng. We were still expecting some more, and that he can come with all the power that he has been given and all the blessings that he got to encourage the others in the village. Ho sa le jwalo, boto ya dipatlisiso e se e thakgotse diphuputso tsa diketsahalo tse lebisitseng ho hlokahaleng ha masole ana a mararo. SACP e re e tshwengwa ke basebeletsi ba mmuso ba sa sebeletseng setjhaba ka botshepehi. Mongodi e moholo wa mokga Solima Paila o re ANC e jara boikarabelo ka maemo a renang naheng. Our revolution is literally contaminated badly. It's not what it's supposed to be. And I think that everyone who has studied our revolution knows this very well. We are not where we should be. I think
we are in a worse off situation, partly because of lack of political respect for political mandate of the ruling party. If you go and assess the manifestos of the ANC from 1994 to now, and see how we have left out, deviated from the core things, the developmental part, the full involvement of the people in their own development, as established in the RDP, for instance, whether it's in tackling housing crisis and everything else, the tenderization of the state, the emergence of compradorial class. Basically, there's a group of individuals in the state system that works for themselves through collaborating with private capital and other countries. Mongodi e moholo wa ANC Fikileng Balula o re mokga o busang o lokela o menahanya mekutu ya ona haeba o batla ho dula o le pusong ka mora dikgetho tsa naha isao. Bulipi bo ya latela. Bahaeso moifu wa ditaba tsa Sesotho o entse ho lekane phirimaneng ena mme o tla kopana le moifu wa rona wa ditaba tsa Setswana hosane ha ora e tla bele ya borobedi ka phirimana. Ke o taba.